Вчера у Коцуре екипа явного комуналного подприємства «Комуналець» зо Звербасу закончила санірування так воланої рошлінської депонії, котра забера поверхност 13 тисячі квадратні метрі. Z buldozerom še toto šmece porovnalo, pokladlo do depresiji, te rešitsko čiste i privedene u nameni jak i treba. Nažalj, na toto šmecisko njesovisni hraždanije popri rošljinovi voho šmeca najvecej deponovali komunalne i budovateljne šmece. To bol veľký problem. A druga faza, i hev toto tištak bilo bar veľký problem, to že še šmece vysipovalo i pri samej atarskej drahi, ktorá vodzi gu deponiji. Граждани Коцури trebali da приміркують вже на який спосіб вручають ці рослини, понеже же правия не проблем нjem нам, ali i sebi i mjesni zajednici i opštini Verba, zato bo umjesto da robíme na čišćenju tej hlavnej deponiji, mi musíme vydvajať peniaze do našho budžetu, ktorý ani nemáme na rozdjeljovanje na čišćenje takih dzivih deponijov. Наслідуючи схадський совіт у местній заjednici у Коцуре, буде ще бешедоваc i o uvodzenju kari za njesovisnih graždanov, kotri rucaju šmece na nedopущeni deponiji. Každi pijato komunalni robotniki odvoža komunalni odrutki zo stipizovanih kantoh, kotre ma skoro každe gazdovstvo i njet pričini rucac šmece na nedopušćeni mesta.